TV begini ki BPP ki kwa kamno ban popularize ya kataka kontrekan dengki hak dengan Indonesia kimde ki political party ini kita ki lang ban ang kita ki kinja NGO kita ki pressure group bagi syuwan kuntu sa office ladaki one man kesngiro ladai ban yo plot ni ya be ladaki man ladai ban yo ni ya be kato jing wan jong ki kam mentoi ero sumut bakin le kerahang tu le isyong tu ban long ladak ngidat pisah ni itu lo dalam don pisah ladaki wan man kesngiro ni melaban la em yakinong tre ngamla ban ong kasaiso ni em tambaka executive committee kam sim re ban ong ba kajingwan jongki di tang bakiwan maki ngin sim serius lengin le approach ke government bandawa ya ka ba share jongi ni le kimban ro kata ka ke kamram ko jongi ngali imat pi kini ki pra kitip ha ki don ki bro ki ban di budin te mar la jan pelak pisah ke state government maki kinwan be isa di setusi kitip ya kata semam kisma mama suti balajan lagi pisah kijal awan pun isya kemana ba bangin lej mangi baik mentang la lej bingi layak pisah kata kan mun lajan yo kelajan on the way na kamu dia golek uprak lah mun jano pin lej pula kalek kan ko lek mangi ke komiti ke ni ai nomor enggak ka diurutan la submit ke government kadang pelak dekat badai ban pelak dimaki kila tip itu tak mentai mat ka jahat kan ya pisah no ki pedi chua ban wan kata pisah ki tua iya kata jinglong jongki ba chopat da ba de ki jongki ba sa ya pisah kinang tre po ke council chungi ngimla ban ong tang badai kinang tre jongi ngila ban ban ki le ne ban ong ki 1% ya ta ti ban kidon la ka jong ka jing sing thu ne tambah hak jing ya i jongi kumbolong himenta nila ban ong ba kidan ni kinang tre jang council kiba pli ngimla ban program ya kini makidan kan ya betul kini banyak tulok bi regular dei taba kim ban ong hangi ro kila ong re ni la kat kamu kata kebuat jong ni handai kila pat ki slok pat ki BPP ke bikin sim kebuha ke kerteng jong BPP ban ai ke pressure ya ke committee ban pelai bisa kisim nak kata ka ka chan hak ke kerteng jong